Tras el inicio liguero en la ría vizcaína, el mar Cantábrico entraba en escena en la tercera y cuarta jornada de la Euskotren-Liga y la Euskolabel-Liga. En la competición femenina, Tolosaldea conseguía su primera bandera y en la masculina, Donostiarra se imponía en la regata local en la tercera jornada, pero los líderes de ambas ligas mantuvieron su posición. Tras quedar terceras en la jornada del sábado, Donostia Arraun Lagunak conseguía hacerse con la victoria en Zierbena y mantener así el liderato de la Euskotren-Liga. Pozik, gaurkoarekin behintzat, egia da atzo desgusto pixkatekin sartu ginela etxera. Bai ziabuga, bai ajaunkeragatik eta sensazioak ez diren hain onak izan. Baina gaur gozatu dugu, itzulera gehien bat, aurretik ginela ikustean gozatua eta maiotarekin behitz bukatzen dugu asteburu hau, beraz pozik. Miren Garmendia, patrona de Hondarribia, tras hacerse con el maillot de ITB en Sestao, se mantiene en cabeza en la clasificación de mejor timonel. Asteburuko estropadekin gustuagatu gea, itsasoan oso ondo ditu gea, eta gaur ere oso estropada hona indegu. Emaitza atletikan pena bat azken postu hortan gaudela, baina borrokaz jarrituko dugu beti bezala, eta patroionan sariakin ere goian gabiltza, así que horrekin aurrea. En la Euskolabel-Liga, Orio, tras hacerse con la victoria en Zierbena y quitarse la espinita de la jornada anterior en Donostia, mantuvo el maillot rojo de líder de la Euskolabel-Liga. Bueno, gaurko estropadekin oso gustora, nik uste atzo jasotako golpeakin uste sentsazio txarrak ingatu ginela eta egunik onena urrengo egunean beste estropada on bat egitea zen. Eta nik uste lortu deula, taldeak erakutsi du atzokoari buelta ematen, urrengo egunean gaina, eta nik uste horrek ekipo batik asko esan nahi dula, bere karakterra hori izan dela, aurreko eguneko golpe hori ondo hartuta eta urrengo egunean ondioa ematea, eta nik uste lortu deula, estropada oso ondo bideratu dugu hasieratik, fuerte atera gea, eta behitu, asteburu oso positibo bat, aurkari zuzen nahi puntuak ateratzen jarraitzen dugu, bigarren nahi 4 puntu ateratzen izkiogu eta horrek lanean jarraitzeko indarra eman behar dugu. Joseba Munarriz de Hondarribia, por su parte, se vestía de gris con el maillot CaixaBank al mejor patrón para ponerse en la parte más alta de la clasificación. Asteburu borobila, egia esan da badakigu zein den gure helburua, non iritsi behar geren, bigarren tandan gaude guantxe, tanda hori dominatzen ari gera gure arraunketa honekin, eta azkenek ematen daigu emaitza hau ez. Emaitza hon bat, asteburua esan bezala lehen, 10ekoa guretzako, pozik itxea.